Kami malang sosong lang kaya na kon namin. Dilus ni rohan namin, isere ni rohan namin. Bedamang do, godang siuk-siuki. Asa masisiuk at dolo kami akan namarangan. Mengapa dari hindi na dilas ni Rohanami nasor na dua na meron dari bedamang kasatan na ilas disima si Dio na asa berlanjut at masalata. Dia pehon sige kulan ni soko hami siya nang godi ang didoli muna dang palamani sebe ay nunga takas binoto ima naung saur matua amat tua na tahaholong yang di bagas tikyope hami hahadoli siyan ang didoli muna siyan oputa na tuloy amuha pinopar ni opung siya kanan kami manaron wangsan ang gaduli muna pinopar ni opo si paidua dohot siap udan dohot ma boruta bereta dinaro pangadupi goko muna dohot jojo muna di bagasat tikyot di bagasat tikyot pes yang kami ang gaduli muna dohot do mardok ni roha marapsak ni roha ala nong marsirah kita ala ni perdagi Indonesia amat tak na tahaholong yang ala ya dong hatana di bata tamat dok bersukacitalah di dalam penderitaanmu Ima nong berdua dulu tamat tahu tihamu hula-hula nami lain nami nang bau nami dison horohan itu burumuna Ima nabi kantor ni hula-hula tak barang hula-hula lain nota mo nang bawa anggo apat tahun ako nga madululog mapangidok kami tuhan muna lain namin ako bawa namin tu kemudian niaryo sedang mahamnya lain nota mo nang bawa anggiat itu ilat tuhan tadi ako pas-pas na budak di paruhan asona jalan orang nami lain nota mo nang bawa tungso saya dia be pasal tadi song ganti ni peranggu be angkiat begitu manupak di batas saya tidak berbuat tempat dia mengasih roha tujuan dari orang jangan
dilihat Tuhan sama diamu gabi dan tinggal orang samu ulah nami ipasa minang burungna soalnya mga doang nami Tuhan siap kami gelapina oleh open wan upasan kami ulah nami alamar mula gabi marmula horas do bada mang majo mula nih. Asa marsopa hamid wa mat talibata marsopa hamid wa mat taraja ruinat tasori pada bae majaman budang doli ni hasuhutan nami la di son ma husu kami hahaduli nami madama majama godang lihat dia sorry pada di bagasat tikyope neng pasaton nami ma songon ringustyo suara Tuhan muha kaduli nami kata ni nama dua nama dok si titik ma si gopa bolang latino pa pangarahuk na oti sosadia na pinasa ni ang idoli mo na songot tangkala suhut lapan boruta dohot berenta nang berenta say gudang ma di hamu pinasuna betutu amang permusinan godang na partu si asal pasatami songon ringgit sitio suara Tuhan kaduli nami mau lihat
kupasat kami hakaduli akang baru lasmaroham Tuhan tama nama masuk-masuk. Jadi hulagi hama saat disuruh masa matukot kaya liling mahita mangulu jala kabea Satabi. Baik kamu jo amang parmasi nami gotong na obat tu si mulo tungalong pe akka maglubi orang bui duhida masih aduan jadi pada mama tanggal suruh sama si Tio ni lah kadung ada asahatan lain. Manang panapa si Jalo Sasap manang panapa romamu suang-suang yang maradoli purba menalu jadi hidup nerohata ala satari dari panggorau ini masa time nung ngadisok kami jong-jong masih lupa kita di namar siara nang dialog tuhat tama habe amat tahun nang sormatuan Khobar berada tertai rodo jojo muna kamu ang gidoli kasuhutan akan malam-malam di jadi nungali sok kami di nama kilala kami di siada si ulau dohida sisada di las niroha sisada di atas niroha Ima tuh kaduli. jadi saya yang dia matutu tujuan ngarion di pangidwata di tangyang tuan at talibata sayang dia malam ditebay di hita holong asa kay bibuhi hita holong masih holongan na maranggi poparan nyo putay Matut. boras pirma poki bahul-bahul lapas salongan pirma tol di muna sa loob na poparan ni na doon saya zoom umadi kamu akka pangamuan Matut. jalalaw susun sikat ni boras bubuak kami do soring di suara si paras roha asang dia di pudiannya matau nang sormaduaun Maria iya maruluk-uluk jalalas rohamu nasaluna kamu akang hidori suang songonima kamu nasaluna marang-maranggi namar buru namar bere suang songonina ngaka namar tahokku kokon sayang dia dihasa daun ni roha hita saluhuna tujuan narion jadi emang permusim nami dinajong-jong kami di son karena hubbar si Jalo perjabaron ini kiningan nung madiguari beda manjuri kami musik manang godang mula-mulai asangkia mula gabe mula horas ma mula unun di parnakok ni matarion matani arion beda mang ma godang mula-mulai
mari pe kami nalihat na lulu di sunong jong masih lupa kami nama karang asa baik damang jolo bodang sopa asang giat maritiun Panginoon namin doktor namin di dalam tadi mata sopa namin suang yang kamat taraja nang kay natasuri pa nalihat na lulu nang di sun badamang ma bodang sopa bisa dari roh namin patari daw ng namin lihat namin mga liyati na tuwa namin ang song yang kakumparan na sa loob na asabay damang madyo asang lihat gabi lihat oras na upasahat namin doon na sila tapos song makagalan doon siyo jadi song-song ini mah keluar orang tsunami kami kan kasih asmiro dibulin nyarion padang potong obat sih Sialah haramuna raja nami tung melatih gudang berkuk kami ang giat ma marhide haramuna iharamuna sekaligus usai di bawah kamu parbuepir ang giat matopir to dinami to dikinamangihut marhide hide bangiduan muna to debata ringgit setua suara na binuan muna ang giat matutu tinggil martinangi amat ta debata kiuman ang suara namin kiuman ang daging namin oke raja nami raja ni hahaduli ang giduli so ini nang guru bere naroma kami manopa-nopa kamu maniuk-niuk kamu ma tukso di pe haroran nami raja nami las maruhang muna abang permusin nami baik
kamujo godang soba godang siuki asa kusoba hami haladuli nami kusiuk kami anggi duli nami dohot boru bere ibere nami soalnya mana itu boru nami kok kamu mana hobat Sudena Yulota. Jadi kita marah-marah arong terus penggota tambah ngadus berwata jadi ngadus berwata baik kamu mah emang permusinan kasahatan nailas di masih duduk nak. Batuan lain nami ahinam pinopar ni si Marpau dohot boru si Mamora bere ibe bere sekaligus ma dohot si Matuan di boru rak masuk kamion upung namin ng sorba tuon di sialani ang katulang kung sa luhog na hula-hula namin kung gusto mo di ko di hararo namin kalau sopiga namin ang kapapargaling muna las marlaw muna iso na rin buhubuwag kami sa mga gati parbuati ringi sitio suara kung gusto mo di ako gudang lukoti na las marlaw hamuna di hararo namin asa sa mga nabatuang maduhalang namin si Opay na gulang-gulang pangaraho na kung gusto mo di pagi hararo namin si Matuan di Boru tuwa muna hula-hula namin sa gudang masalhuk na pinasuna gusto mo di masakusyan kati natutuwa maliato man Na anggota Tumuan Pati Bobe Ima di sialan Nang Jumolo Maru Jumolo Ima da Tulangon. Jadi akang mula betung songonon torok sepiga amin aro sen pulungani las marohani akang asanggiat di parbohat ni da Tulangon dihita salut akka pinoparna ang sianggit bibagasan si tabba akan nauli na ding dihita di Budian Nyaron. Jadi akan di bagasan Tikdon ada pesawat di Patuba Pumuan sian jurus Nirhata mulai tung sama dia bi Rasmaroham Bekang sian Pumuan Pati-Bube mengucapkan selamat jalan ma ditulang selamat tinggal ma di kita saluhut membuat tinabunan mendokon turut berduka cita di atas ini karma ini natulangon. Jadi songani mahata sian kami Pumuan dan pasal kami ma kami nafsuri sa luhug na pe paparan ni upung na usor matuog isaroro kami akaraja nami songon yarak ni kailangi upungamon si Hopi Boru Bere narong di lingkungan upang kami di sonungay
akaraja nami ring di sitio suara jalan nami may laman tahi amok akaraja nami tusongani penungai kakatulang na hoy tarpatu kahami nungai salas ni rohanami laman paki ulau tau darato istami akaraja nami Kulanot ko sila honon nami. Asa sa nila ko si tua-tua nga. Asa si titi mas opa walang-walang mapangarahon na. Tusongon ni penungangon na katulang. Nahuetar po ito pa kami kalay mo. Di mo tulang kami sigurang mapinasuna. Madudu. Ito po si mahami tulang. Wala tayo. At kami to, sumasaton mo, turajan ng hula-hula namin. Alaw to kami manap turak karajan ng migalan ni na tua-tua. Asa maramula kami, maramula horas. Di kami sudi. Paparan nila tua-tua na tininggalang ni Ngayon, bahay majamang, godang mula-mula. Mula-mulai, sopan na bertura masopan namin mamereng tinggi hitam. Asal dia perhorasan, dia panggambian. Isudah komparan ni na tua-tua. Bahay majamang godang liyo di. Pepen mahamwa kamang baru kena baru kusar matua. Togu-toguan ni mahampo. Ibe mang baru. Roma hami mana benabe kamu. Tuk soni peharo nami. Lasma rohani amang baruku. Iman sudah nami. Mau lihat deh. Bagusin nami. Baik macam kodam sabi asal sabi kami. Sima dua ni baru nami.
yun ibang kondo di suso muna rohami na yung tuloy dalam muna manupumahali ka muna buwa-buwa na uli buwa na ringgan takas mababuha mo Tulang di haroro muna di bagasan tiga. Di bagasan mas meroha muna sa Tuhan tayo mga dupi. Kami pagburo muna di tiga. Iba di susunod itulang luhaing. Takas mababuhan namin tulang dito. Ima di bagasan tikinok salbuya tulang. Naong marujung mulu do. Ima naong sorma dua do alang buru muna. Isiala umur ni nagajangi di bagasan tiga ketulang kami parboruang muna bahwa waktu kamu tulang nami dinasaur matuo nawang buru nami asa di pinopar ni ama nami noksor matuo di beremuna dohon na pinubus mo noon tulang asa tangi aku kamu tu amat tanah tua di bata tutik kinamangit asa gabi na ni pinopar ni amang buru mo noon jala asa matanya kamu tu debata asa dipasu-pasu debata akka pinokparnya mengguru tutik kinamagi mola sori bebo-buan tulang batu hatama nama masuk-masuk mau lihat Jada do isa kabiro hamuna dia ditinaring ni emang baru namion dia mau kasaluk na kapaparamna asa na ang kapasaulian nao parporasa di matutu go hinaulina jadi sana dia emang baru matakas bibotohan isi sename jado matakas bamotok kamu jado nonnai mahatan situ dua asa binatikok kujur matutong ni tobian dudia kamu mangalak kasaluk na paparin emang baru nami untuk si mahamuna naputan parsaulian jadi sono mamang baru matakas bibotohan minuaing di bagasan tikyo pasahaton pergupir do ebe nomor lutu hamin waing sejalo hami do gondang nomor tusi nama malu nami mana malu hami alo malu tu bilang di bagasan tikyo naik pasahaton nami na ebe nomor lutu do poraspir baik damang maju gondang nomor tusi jadi sono to nang bro kalau dia rono nami lutu na tapal satawi bagi setikyo di bobo muna di bobo sorma dua perlutu mapanggabian perlutu maparhurasan untuk ditabani perbutir ketina saat nami asa firma pok di bahul persalongan firma to di muna mang buru nami jemok madi pangkon tabani mang bro Suara suara hukum rohami, naik lulas daging muna nang marulukul akatot di muna, naik pasatot nami nobe, pas di daging suara sutot di tua muna nomor nami, radi mahamu manjaloi, untuk soni ban nona betar patu kami, alas kamu masaluh naik soni maswara sa kami, kahula-hula ma kamang bro, mau lihat itu sama atau kamang udah, Amaromasi. Amatarson, amaromasi, amanyeba. Amanyeba, amarinda. Terus pesan, amarinda. Baru di Botonami, Halasiopi. Selanjutnya di Botonami Muse, Halas Pinapunan. Baru di Botonami Muse, Halas Sitasoid. Baru tu Pahopku, satu Sitasoid, Pahopku si anak. Pahopku si anak. Pahopku si baru. Pahopku si baru dia baru. Lainami. Oh benar banget, yang mana sih? Opung
Jessica. Opo Jessica nyon, sodok. Apa? Siapa tulang nyon, sod. Baik, Mbak, upasana. Orang tua. Pinay ulos daw mula kamang guru namin ang guru namin. Nas maday nas na doktor timoni baga sa tigyon. Guru namin na sumakatan si Tutua at hado kamatulo ni Lupo. Pepe sarmatu mamu kamang guru ka na bro. Tugutugun niya kapaupo. Maduduk. Wala din. Ulit, tajalang ulit. Ang buo na mamuse. Ang kasama ni patalan na dia muna. Bapak namin na siya Toba. Kita akan namanya ulos. Nah, siya Toba maperjolo to. Kita tanggung. Oh, iya. Ada apa itu? Iya. Terus pesan. Terus pesan. Terus. Mati sampai satu lagi. Terus. Terus tak, terus. Lanjut tu Arasopi. Lanjut tu Arasopi. Lanjut tu Alada. Nyon. Terus. Yang mana sih dia? Dua. Ada tu Pahapu. Nyon tu sudah sama Pahapu. Ini namanya ulos. Nyon, Pahapu. Bila bulan ngalong. Kita soit. Dalam bidang yang nami bagi tutuata. Asal dia tu. Di budian memang baru namanya. Si Toro pilo paramu pasu-pasu itu atas. Si gajang umuramu pasu-pasu itu atas karena karena mengaton. So kata di situ itu malah orang nami. Bila tikor huzur mah dicuru di tapian. Tusi amuna. Lain nabi iboto nami bere nami yang ngalaka. Saya tusi mana buat apa Saudi. Lanjut mampu saya. Tu hula-hula. Nama-nama rangki. Pahapu mewakili bolu persagoman. Jadi kami mah. Dia Papuna. Yang mana tuh? Sagoman kamion. Madi do Jessica. Batanan ibu. Jadi dia mah kamang guru namin ang guru namin di baga sa tigyon. Pasal kami na eh. Pak. Jadi dia muna ketemu berenam di soal pasar tani ulus torap angin matulan yang ron kalau kan orang gabe orang horas kamu nak yang dalam kawan halan itu mana sa suruh saat pakai tiga ras di pasar tani loson pasai gabe mamuna jalan orang sana Maduduk. Jalan tulang teh. Apa nih? Baru kami mah, ada seminggu lah Pak Majaro. Bima Jora. Tentu murah. Nggih mamarpa tuat dari bata maritian dulu ta pasal madon ni ang guru namin sa tigyon. Nabo akan aja lahan nabo akan iduluan di amuna. Asabali ka mabagabi tugalan mga tununan. Ari mo magabi ang guru na buru anak sa nikah kamu masih baloluas. Maduduk. Bro, biar orang namin ay tusong panitian siyang guru namin ay upang ayang gua kahasahan ni perbuin na perbutin na buwak kami na kaningan mga takas di pasarap kahang namin tuhamuna jadi sayang kaya di pas-pas itu kani pito di badingin pito di batugu tao di puta di bata di hamuna ang guru namin Oh, dah itu lah. Nah, itu dulu. Aku kan buat kini kami mau kesaruhan. Dulu. Ini semua. Dia apa? Kemudian buat tahun 2000. Itu masih tolong bulan-bulan marga setu. Oleh itu Terus menghadapi sih saya dapat tanya bulan-bulan siang guru namio. Jadi parita dia sedang kami di jauh-jauh muna di bawah muna tu kami di naung guru dulu orang guru namio. Parita dia sedang kami saat kami urus tu orang guru rumah. Hahani. Jadi sampai mampu bukan kami akan disok kata kurang kali ngasong 2000 hari warga Jaturi dia udah bangun orang itu alanya pertanyaan mah itu anak tadi bata asa bergainan yang di rumah bergamat yang di sopo magabe yang orang batuan main kami yang maha murang akta kurang yang akan memposo dan tubuh di pasar tol. Allah.
Siya Dari naman Sonoro gitu. bro. Lain itu. Iya muna lain. Misalnya ini mau matong yang marlepis solusi lain. Taruh marlepis sarua pas pas itu amuna ka berenang lagi matu sama milok ni na dua. Bagay na dia may rumah, balaga mati ang sopo. Bangga gabi, amang goro marmini marnono, ba umbay bimangwa ka makoro. Maula deh. Amang na nami. Masih ko ibang kaya kasumpan yung para na ito perkilingon ibang sa tikyon. Nang manotor maami ibang sa tikyon. Asa sanjur mula sanjur mula topak. Padama makutang mula padumo amang tugot ang sopak. Isampok kami di perdagingan namin tuak na diabarannya apa di kapuan namin. Di pasata mulus na marap itu kami tulang. Tung masalah soal namin. Jalago las nirohan dia kapinamparnya mang bermurau. Ipe tulang di las nirohan nami. Roma kami pada bentuk kamu tulang mano pahamu. Tung semua dia behara nami tulang. Las marohan daging muna. Las marohan itu di muna. Imajo sidohon nami. Tuhamu tulang nami nak tulang nami langak kapariban nami. Amang parmasi nami. Nalawaran mahami perburuan itu lang namin. Baik kamu majo amang permusik musik sobay asang sobahami tulang namin. Mau lihat ya makan namin.
Jalan Mahaturan, hari muna gabi, kamu akan memburu namin na nagkaroon ng ulang asal maringgan, kamu marsi pauluan. Sa saat masuk saat matubot tiap tuh madirot ang dibulan. Nung nga di pasatan, so nga di humura tuh, kami maroon pun kami hula-hula muna. Dihita na hula-hula marurubuk, may horas majalah gabian. Memburu asal studio ni mah. Sino manjalo? Gabi itu lang, ulang. Wala na ba? Asa-sasa, isulsa, matu si Manindo, bahit na mamabot ng asakan, pwede mo mamang to si Tio-Tio. Baru tuh hula-hula sekuri saya tulang baru tuh bona nyari nami Siguria bona nyari Siguria tulang narobot na bebe tulang narobot na bebe tulang nami tulang narobot marga na bebe tulang na bebe baru tuh hula-hula na marhangi perjolo matu syaturi hula kan Siburia Sitangga hula-hula nami Sitangga hula-hula Persia Sitangga baru Situmea asa baru tuh siap turi musim Situmea nggak sahat
Matua dulu menutun dari jelas naruanami nalau menepaki ulapa sedarion. Jadi nasmaramunan non berjakoni untuk sesadia bayi sedimas pasutun mai dihamuna jala pangirian nami pe tutuani saya umorama nama na poso gawe na poso jala kisah ulau-ulau baik ma kami marolo-bolok pabiki. Muna si Tio na si Barohot kasatan na mana deh. Kita molo tumarong do pera makolong namin akan siap kumuan radero ke kami tara sinak keningan ini jadi sosoni manang katulungan namin makolong namin ang keningan naung ro kapasahan to nakasilas na ro ato kami na mangurugi kami mauliade mangkamang mauliade mangkainang sikat ni tangyang nami mato na talibata asang giat di suatu dia muna akka kawin na niula asang giat tutulan na riyon boy dari bakas sa solang niroa do di bakas sa niroa mauliade majumulo pasata meduamu akka manami ina nami na makakulong nami jadi aladangan ang kasih semua asa masuk na hitang musik mengalanjutkan ulauta imatu lahula parsiat nababa